begah dia Abu Gogo menyepelih pada baik ikap litiku tupu-tupu karailu betauro tacau anu bergam talingka tu ya kita baca surat Al-Fil Bismillahirrahmanirrahim ya anu kana alam palut Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahu fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'as waqaf baik kun kul nya dah putro bakul pajuh pada dikul baik berat bahan darumnya nya putro kun kadam nuah na putro dua mamai dua pada bungo ana putro nya putro ji pu ngantu wa ujung ayat ka'as waqaf pru dah perlu buat namanya nyan baru tajak lingkade tadi per ada rumah berjada belum gede lingkade untuk nyan mudah-mudahan dibegah le Abu Gogo hai baju pedi di tiku nyan kali ijazah tu hai kelun pupunutuh kana tapi tu dah kalau lamai puci amai lalon amal lalon di baju pedi tiku lun racun Lonco nyan bugring biasa bugringnya jawanku tahu aku nggak bela habis belanja nam tapi sekali dah habis belanja tapi bugring karena ada remah-remahnya bugring bu dah remah-remah tabu lah umli yang lepu temalo aleh hana umbe racun yang tak perlu racun tu baitam ada bugring tabu baba ada umli yang lalu tak perlu pada baju sebab ni dia ada yang dia ambil baju pada leh tiko ngalalai dengan talatum yang kena titik tiko nan ilah je pasal tiko malah dong je pasal hai bertua baik ke baju tengah kubi kata gantang lam tampuk milik hai ku tukar dengan tampuk pinang lah mai lu hana jeut pasal tiko hana le mari tiko hilun no duba laju manje duba ku hai pawasai limong Pasal 5 gua je tu bah. Lagi ulu bisa kalah je tu bah. Ya, jadi oleh kerana demikian, hai bertahanan ramai lilun sebab baik rugo lencok tarikan menyedon nak mai je. Kalau ijazah ada yang kedua kan terima. Ya, jadi malamnya ijazah kedua na doa dalam kitab berdasarkan idin umum Rasulullah na doa ijazah almarhum Abu Gogo.